ndabasuhuje. Ese ni Rayon Sport cyangwa ni APR n'umukino w'ishiraniro uhuza aya makipe y'ubukombe hano mu Rwanda, ukaba umukino uvugisha amagambo abanyarwanda cyane cyane abakunzi bayo. Kuri iki cyumweru tariki ya 29 z'ukwa 10 2023 nibwo hazaba hakinwa umukino w'umunsi wa 9 wa shampiyona uzaba uhuza aya makipe yombi APR na Rayon Sport. Ni umukino uzasifurwa n'umusifuzi mpuzamahanga wo hagati Twagirumukiza Abdul Karim. Amakipe yombi azahurira muri uyu mukino akeneye intsinzi, dore ko APR ya kabiri inganya amanota 17 na Musanze FC ya mbere yatsinzwe na Rayon Sport mu mikino itatu iheruka kuzihuza. Ku rundi ruhande, Rayon Sport ifite amanota 12 ku mwanya wa gatatu ndetse izaba ikeneye gutsinda kugira ngo isatire uyu mukeba zihanganira igikombe cya shampiyona. Kwinjira kuri uyu mukino utegerejwe n'abatari bake ni 5,000, 10,000, 20,20 n'50,000. Mu mikino itatu yahuje aya makipe yombi muri uyu mwaka, Rayon Sport yose yarayitsinze. Muri Gashyantare uyu mwaka, Rayon Sport yatsinze APR kimwe ku busa mu mukino wo kwishyura wa shampiyona. Wongeye guhura ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro, icyo gihe nabwo Rayon Sport yatsinze APR igitego kimwe ku busa, ibitwaye igikombe gutyo. Undi mukino wahuje aya makipe yombi ni umukino wabaye mu kwa 8 mu guhatanira igikombe cya Super Cup. Uyu mukino warangiye Rayon Sport yihanangije APR ku bitego 3 ku busa, nuko Rayon Sport itwara igikombe cya Super Cup 2023. Ese guhangana kwa Rayon Sport na APR kwaturutse he? Dore inkomoko y'iryo hangana. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari irangiye, aya makipe yombi niyo yahise yigaragaza nk'akomeye kurusha andi mu Rwanda, dore ko kwibaka kwa Kiyovu Sport byagoranye. APR nk'ikipe ya gisirikare ntibyumvishaga uburyo batsindwa n'ikipe y'abasivili, mu gihe na Rayon Sport yari ikunzwe n'abanyarwanda batagira ingano, itiyumvishaga uburyo yatsindwa n'ikipe ishinzwe vuba, ariko byarangiye zibaye abakeba b'ibihe byose. Kiyovu Sport yahanganaga na Rayon Sport mbere ya jenoside ibivuyemo gutyo. Umukino uhuza Rayon Sport na APR niwo winjiza amafaranga menshi ku kibuga mu mikino yose ibera mu Rwanda. Muri 2019, APR na Rayon Sport buri umwe yinjije asaga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ku mukino yakiriye muri uwo mwaka. Ubusanzwe umukino wazihuje zombi wakundaga gushyirwa kuri stade Amahoro i Remera kubera ubwinshi bw'abafana baba bitezwe. Muri 2021, bwa mbere mu mateka y'aya makipe yombi yakiniye mu Bugesera nta bafana bari muri stade kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwo Rayon Sport yakiraga APR ku wa 17 Ukuboza 2022, itike ya menshi kuri uyu mukino yagizwe ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga menshi atarigeze asabwa ku wundi mukino wakiniwe mu Rwanda. Muri Gicurasi 2022, na APR yigeze kugira itike nto ibihumbi 10 ubwo amakipe yombi yahuriraga mu gikombe cy'amahoro, nacyo cyari igiciro kinini cyo hasi ku mukino wo mu Rwanda. Dore imwe mu mibare y'ingenzi wamenya hagati y'amakipe yombi. Mu myaka 30 imaze kuva ishingiwe ku murindi wa Byumba, APR ifite ibikombe bya shampiyona 21 birimo 4 biheruka yatwaye yikurikiranye, naho Rayon Sport yashingiwe i Nyanza mu myaka 54 ishize ifite ibikombe 8 bya shampiyona. Ikipe y'ingabo imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro 14, mu gihe Rayon Sport igifite inshuro 10 harimo n'igiheruka. Guhangana ku makipe yombi si ubuhanga bwo mu kibuga gusa, kuko n'akabafana katiburira, yewe akenshi usanga baba bakaniye umukino kurusha abakinnyi. Aba Rayon Sport bita APR igikona, n'aba APR bita Rayon Sport gasenyi. Ubwo umukino wahuje amakipe yombi muri Mata 2019 wari urangiye, abafana b'impande zombi barahanganye, baterana amacupa n'ibindi bari bafite. Ibi byaviriyemo amakipe yabo guhanwa na Ferwafa. Umwaka wa 2017 niwo wonyine aya makipe yabashije guhuramo inshuro nyinshi, dore ko yahuye inshuro 5 mu marushanwa atandukanye, ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'aya makipe yombi. Bikunda kuvugwa ko ahuzwa na leta kubera ko adashobora gukina umukino wa gishuti yiteguriyeyo ubwayo. Muri rusange kuva mu mwaka w'1995
ufashe imikino ya shampiyona ukongeraho n'andi marushanwa izi kipe zagiye zihuriramo n'imikino ya gicuti nubwo itabaye inshuro nyinshi, Rayon Sport na APR FC zimaze guhura inshuro 100. Muri izo nshuro zose hamwe Rayon Sport yatsinzemo imikino 32 naho APR FC itsinda imikino 43 zinganya imikino 25. Ikipe ya Rayon Sport ifite agahigo ko ariyo yabashije gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe kuko yabashije kunyagira APR FC ibitego 5-2 ubugira kabiri mu mwaka w'1996 no mu mwaka w'1997. Jimmy Gatete wabashije gukinira aya makipe yombi niwe ufite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino uhuza aya makipe, dore ko buri kipe yayitsinda ibitego 4 mu mikino itandukanye. Sina Jerome ari mu bakinnyi babashije gutsindira ikipe imwe ibitego byinshi muri uyu mukino kuko afite 6 mu gihe Masudi Juma watoje Rayon Sport na AS Kigali ari we wabashije gutsindira APR FC ibitego byinshi bigera kuri 5 anganya na Isa Bigirimana. Kuva aya makipe yombi atangiye guhura, Davis Kasirye ukomoka muri Uganda niwe wabashije gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe, mu gihe abakinnyi barimo Sina Jerome, Bokota Labama, Lionel Saint-Play, Ruhinda Farouk, Bokungu Jolly, Kambale Salita Gentil, Hakizimana Muhajiri n'abandi bagiye batsindamo ibitego 2 ku mukino. Umutoza washoboye gutoza imikino myinshi hagati y'aba bake bani Raoul Rushungu watozaga Rayon Sport, aho yabashije gutoza imikino 16 abasha gutsindamo 7, atsindwa 4, anganya 5. Biragoye ko hari umukinnyi wagurwa mu ikipe imwe ngo ajye mu yindi binyuze mu bwumvikane busesuye kandi ngo birangire amahoro. Akenshi bisaba ko Ferwafa ihuza impande zombi cyangwa bigasaba ko ikipe ibanza kwirukana umukinnyi indi kamufata. By'akarusho bivuga ko amakipe yombi yagiranye amasezerano ko ntayizongera gutwara umukinnyi w'indi, nubwo abayobozi b'aya makipe bavuga ko ibitigeze bibaho. Ntawakwirengagiza amazina nka Jimmy Gatete, Bokota Labama, Haruna Niyonzima, Jano Tuitakenge, Masudi Juma, Hategekimana Bonaventure bita Gangi akaba yaritabye Imana, Nizigiyimana Karim Makenzi, Fuad Dayisenga, Muganza Isaac, Ndayishimiye Eric Bakame, Mukunzi Yannick, Rwatubyaye Abdul, Nova Bayama na Usengimana Faustin. Hari kandi Mwiseneza Jamali, Ngabo Albert, Nsengiyumva Mustafa, Nshuti Savio Dominique, Kimenyi Yves, Nizeyimana Mirafa, Rutanga Eric, Iranzi Jean Claude, Nizigiyimana Karim Makenzi, Ukuru Christophe, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Mushimimana Mohamed, Ishimwe Kevin, Sekamana Maxime n'abandi benshi batandukanye bagiye bakinira amakipe yombi. Dore ibihe by'ingenzi byaranze uyu mukino uhuza amakipe yombi. Ku itariki ya 3 Ugushyingo mu 1996 i Nyamirambo, ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguwe n'iyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda INR mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byangijwe n'inkongi muri iyi kaminuza, Rayon Sport yanyagiye APR FC ibitego 5-2. Yongeye kwisubira tariki ya 26 Ukwakira mu 1997 iremera kuri stade Amahoro ku mukino wo kwishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana uwo mwaka, aho nanone Rayon Sport yongeye gutsinda APR FC ibitego 5-2. Abayobozi, abafana n'abakinnyi ba APR FC ntibazibagirwa itariki ya 18 Kanama 2001 muri shampiyona ubwo Rayon Sport yabanyagiye ibitego 4-1 ikaza no gutwara igikombe cya shampiyona ibarusha inota rimwe uwo mwaka, aho yari ifite amanota 61. Gusa nabo baje gutegereza undi munsi maze bababariza ikipe yo mu Rukari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro bayitsinze ibitego 2-1 tariki ya 4 Nyakanga 2002. Mu nshuro ebyiri amakipe yombi yahuriye muri Sekafa muri 2005 na 2014 yagiye anganya, gusa APR FC igasezerera Rayon Sport hitabajwe amapenaliti. Ikipe zombi zongeye kunganya no ku mukino wa nyuma w'irushanwa ryateguraga shampiyona ryiswe Lotto Cup kwa 14 Ukwakira 2007. Mutarambirwa Jabir atsinda bambara umukara n'umweru
abambara ubururu bishyurirwa na Jamal Mwiseneza. APR itwara igikombe itsinze penalite 10-9 za Rayon Sport. Muri 2011-2012 mu gikombe cy'amahoro APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1 muri kimwe cya kabiri. APR FC yatsindiwe na Lionel Simple, Kabangi Twite na Papi Fati. Impozamarira ya Rayon Sport yatsinzwe na Hamis Cedric. Muri 2012-2013 APR FC yatangiye umwaka w'imikino itwara igikombe cy'isabukuru y'imyaka 25 ya FPR itsinze ku mukino wa nyuma Rayon Sport ibitego 3-1. Ibitego byose byatsinzwe mu gice cya kabiri na Ruhinda Farouk watsinze 2, naho ikindi gitsindwa na Cyubahiro Jacques. Hategekimana Aphrodis Kanombe yatsindiye Rayon Sport impozamarira. Mu mukino wa shampiyona wo kwishyura wabaye tariki ya 9 Werurwe 2013 Rayon Sport yanyagiye APR FC ibitego 4-0 bitsinzwe na Hategekimana Aphrodis Kanombe, Hamis Cedric na Kambere Salita Gentil. Papi Kamanzi watsinzemo ibitego 2. Mu nshuro enye amakipe yombi yahuyemo muri 2014 APR FC yabashije gutsindamo 2, Rayon Sport itsinda 1, banganya indi nshuro 1. APR FC itsinda Rayon Sport kuri penalite hari muri kimwe cya 4 cya Sekafa Kagame Cup yabereye i Kigali muri Kanama 2014. Mu mikino 5 amakipe yombi yahuyemo muri 2017 APR FC yatsinzemo imikino 2 wa shampiyona ku gitego 1-0 n'irushanwa ry'intwari ku gitego 1-0. Rayon Sport itsindamo 2 harimo uwo yatsinze 1-0 mu gikombe cy'agaciro n'uwo yatsinzemo 2-0 kuri Super Coupe muri 2017 mu gihe amakipe yombi yanganyije 1-1 mu mukino wo kwishyura wa shampiyona. Muri 2015 Hakizimana Louis yayoboye umukino wa APR FC yanyagiye Rayon Sport 4-0 ndetse no muri 2016 ayobora umukino Rayon Sport yanyagiyemo APR FC 4-0. Muri 2017 amakipe yombi yahuriye mu mukino wa Super Coupe wakinwe iminsi 2 itandukanye. Iminota 63 ya mbere y'umukino yabereye i Rubavu Rayon Sport itsinda 2-0, amatara yo kuri stade Umuganda ahita azima. Indi minota 27 yakiniwe i Nyamirambo nyuma y'iminsi 5 tariki ya 29 Nzeri irangira nta kindi gitego cyonetse mu mukino. Gikundiro itwara igikombe gutyo ubwo Rayon Sport yari imaze gutsinda APR FC igitego 1-0 mu mukino wahuje amakipe yombi muri Mata 2019. Abafana b'impande zombi barahanganye ndetse izi mvururu zatumye amakipe yabo ahanwa na Ferwafa. Gutsindwa na APR FC ibitego 2-0 mu Kuboza 2019 byurukanishije umunyamegizike Javier Martinez Espinoza watozaga Rayon Sport hashize iminsi 3 gusa umukino ubaye, mu gihe umunyekongo Gay Bukasa yasezeye ku kazi nyuma yo gutsindwa na APR FC igitego 1-0 muri Kamena 2021. Umurundi Masudi Juma yurukanwe na Rayon Sport mu Kuboza 2021 nyuma y'iminsi mike atsinzwe imikino yahuyemo na Kiyovu Sport ndetse na APR FC. Naho umunyaportugal George Paixão ntiyongererwa amasezerano nyuma yo gusezererwa na APR FC muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro cya 2022. Ese mwebwe mubona uyu mukino uzarangira gute? Ese APR izatsinda? Ese Rayon Sport izatsinda? Cyangwa zose zizagwa miswi? Reka tubitega amaso. Iyi ni channel ibigezweho updates. Mwakoze cyane kudukurikira.